Hussain Rashad Janaza Foundation and Education. Founder, Executive President and Emergency Response Team. Mr. M.R.M. Hussain. Nickname Hussein Bolt. 52 years service. Today News. 24th of April 2026. Unknown dead body at Petta. Oh, ada dekat ada tunak kita lah bodis. Oh, ini kalau sih kurang dekat takkan dola itu sini jura kerana orang paling tinggi lah bila tuh dola. Ikat pas tuh mana itu kan. Oh, demi kok jura ini. Aku marah ni mana? Ada aku hari mah tahu aku. Right, ini mereka tiga ni. Mati ini video ni aku gloves itu je. Ini tiga, mana? මේ කවුද ගෝල්ට අය? මෙතන ගත්ත හරි ලේසි නැද්ද? උස්සල මෙතන ගත්ත දාන්න ලේසි නැද්ද? අපි බොඩි බෑග් එක ගත්තා නම් ලේසි එතකොට මේ වෙනවනේ. බොඩි බෑග් එකේ නැත්නම් තුවාලයන්ට වැදා බොඩි බෑග්. Itu man senda walk. Itu yang kita nak kita kekere Allah 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 sujud lah saja tera Allah ke berpemana mahir mau tu kekere. Yar kapal tahu orang Allah tu. Kita sujud berkono. Orang mahir jemaah kali le sujud. Ruh pun angga sil petalel pada pun. Nama mana tu? Nama dah mana? Nama mana? Banduge right tapi saudara kami single kini siap katakan suak ganne single tamai. Kalau muslim orang ada mana ni? Dua nanti dah tino jiwa tu mana? Ini mungkin dah frozen itu. yang kamu lesi apa dah? Bedsheet yang aku ini Oh. Bedsheet ke dino ane? Full lace. මට උස්සන්න වෙලා මටත් මේ බයිපාස් කරලා තියෙන එකයි. මම වැඩි බර උස්සන්න. udah balik putih na pagi jadi boleh agak ini juga sama ada pada ini lodge එකේ ඉඳලා heart attack. ඉතින් මෙයාගේ දිස්ත්‍රික්ක විසිපාන කරන්න ඕන කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හුසෙන් බෝල්ට් දෙපළකට හිටවලා විසිදාකට වැඩි ලොජි සරන් තියෙනවා. right ඉන්නේ. දැන් මේකට උඩ තියන්න. නෑ පුළුවන් මේ මම ගන්න. ඔළුව මේ එළියේ. ඔළුව එළියට එන්න. මෙතනින් දාලා යුටර්න් එකක් ගන්න. මේක උඩ තියලා. කලංග. ඔය පැත්තෙන් ගන්න. හරි. ඕකේ. ඔළුව එළියේ එළියේ. එළියේ. අනන්. මේ පැත්තට යන්න. right. ඔය කේ මෙතන හිමින් කියලා තල්ලු කරනවා. හිමින් නැත්නම් පැටලේ මේදී. තවඩා. නේ. තවඩා. right. වාදිනා මේක. අන්න ඒක තමයි. right. හරි. නාර ගල තියන්න. උස්සල ගල තියන්න නැත්නම් එළියට එයි. right. ඇති. right. තමනම හුසෙන් බෝල්ට් කියන්නේ. ඔව් මගේ නම මොහමඩ් හුසෙන්. නික්නේම් තමයි හුසෙන් බෝල්ට්. හුසෙන් පොලිසියෙන් තමයි උසාවි වලට නික්නේම් දෙන්නේ. මොහමඩ් හුසෙන්. හරි. 20000කට වැඩිය පොඩි සරත් තියෙන ජෙට් පොල් පිටි. අපි යන තැන ඉන්නවා. ඔව් සර්. right sir. okay sir. right. 2004 පිටකොඩ පොලිස් ස්ටේෂනේ ලඝුමාලික පුද්ගලික වැඩ සිටියේදී මේ පුද්ගලයා මහේස්ත්‍රාත් පරිශ්‍රණයෙන් පසුව මිය ගිය බවට නිගමනය කර ඇත. පසුව උසෙන් බෝල්ට් යන සමාගමේ නොමිලේ වාහන අංක 59 70 54 දරන ගිලන් රථයෙන් කොළඹ ජාතික රෝහල අධිකරණ වෛද්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයට නොමිලේ දේහ රැගෙන අතර එම හේතුන් ස්තුති පුද. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hussein Rashid Jama Foundation President, Societies for All Communities, Executive Founder President. இன்றைக்கு வெள்ளிக்கிழமை 24ஆம் தேதி 4ஆம் மாதம் 2026. இப்போ வெள்ளிக்கிழமை ஜும்மாவுக்கு போகிற டைம் சர்வே டைம் வந்தது 12 மணி ஆச்சு. 12:15 வாங்க சொல்கிற டைம். ஜும்மாவுக்கும் போகணும். இப்போ ஜும்மாவுக்கு போகல. ஒரு டெட் பாடி ஒன்று இருக்குது. போனாட்டேன் என்ன செய்ய 24 hours வேலை இது சும்மா ஒரு கடமை ஒன்று தான். முஸ்லீம்ல இது நான் முஸ்லீம் உண்டு, சிங்கள ஒரு ஆள் உண்டு. ஜோல்சாலையை கூப்பிட்டான். இன்ஷால்லா கட்டக்கூடிய மோச்சரியை கொண்டு வந்திருக்கிறேன். இன்னொரு 6 hour போகும். இன்ஷால்லா கொஞ்சம் செஞ்சுக்கோங்க. இது நல்லாக்கு விருப்பமான ஒரு வேலை தான். நான் முஸ்லீமாக இருக்கிறேன்னு சொல்லுவோம். அவங்களுக்கு குதிரைப்பாட்டு ஒரு முஸ்லீம் ஒரு ஆள் இந்த மாதிரி செய்கிறாரு. ஒரு ஹிதாயத்துக்கும் ஒரு காரணம் உண்டு. ஆகுது டாக்குமெண்ட்ஸ் வைக்கணும். ஆகுது